teman-teman, badutnya udah habis perform nih, mau istirahat dulu guys. Dipakai ya, sekalian pakai dah. Ini badutnya mau pakai baju dulu guys. Ini Bang Asep Randy, Bang Asep atau Bang Randy sama aja. Ya, ya. Oh, kagetin aja guys.
sarung tangan dulu guys. Oke. Pakai kepala. Oke. Yo, dadah badut. Yo, topinya depan ya. Ya, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa badut. Bang Asep dan Mbak Reza. Oke, satu. Oke, dadah badut. Sampai jumpa lagi. Dadah. Yo, makasih Sep. Dadah. Nah, langsung pulang. Udah siang. Yo, badutnya mau pulang dulu teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa di like dan komen yang belum subscribe. Sampai jumpa. Dadah badut.